ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kaseng Hanyo Trep Achik National Movement Jaintia Zone but Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples Jaintia Zone. Kila Maham ting ki Bret ki bajumlen ban Bret Pathar ki Jaboh Jabaiñ khamtam ki bilor bat ki plastik hakilinti ki singkin haki surok ba haki surok shnong bat shalom shawa. Kini ki ardli ki seng ki lapenmi ya kene jing Maham hadin baki lalap baki don ki Bret ki bajumlen ban Bret Pathar ki Jaboh Jabaiñ kat sabalap basyam khamtam hakilinti ki singkin haki jaka jngok kai perthai ki badan ha east bat ha west Jaintia Hills district kad hadu bakal pen isat met hadu kata-kata ya kamai mariang sudong sukum yogi ika dalam te banjur khamtam olaliti lene amon hadu huyung le yum am le wit usang su uchong hapu yung isem dewa roy dewa tit yung isem te dalam te jo hinu do yung halai ne karpar o UM jo jingsnya he upum ko e olaliti le am chusurok le am chulung chwa le am pinja bang kawa dawa le mon Pathar ya dikelong lene dikenja plastik lene hinu ki wasi memang kami kudepan am kam lene kudeno te ika dengan te banjur kenang wa yo lai ko ta samtam me ba malukut ko chua ne am ko wa hado kan ni nampun nam kam de wa samtam hado kam ayu sa sampung le nampun di wa umjuram le je wa penjit ni ga wa umjuram yo de ta patba bantu di wa umjuram basa dawle ko le ika wa umjuram Pasal kemen ada jumpa wa DM le skip position ko juga berusaha kemen do kata-kata ulium di stong di wo ide wandra rukut coba ika dalam te iman sang kemen ni o cham leno yo ia jikut wa lene ilum lene dilutik sungkin bantu dalam duga wa mentru hejo ko le wa muat le bang ti hamtam woro na tiba di buka wa muat kumang bumi kumang gamla torir hawa di nongwan peke hamtam wan le bari wan le am di local tourist le am ni teman di sang sup sampemen di upat mande khot hamtam o changling da sang sup de handre lada am place kai le am plastic ko per hadron la mot sang sup ulan ke no ni cha de dan wa pon pai sai ane ni maka nanti banjur isin osam ha uya nak hilang dalam ini bentar anjur ko sama ya kena rotalam yukti diom dari aminu le tam lena unjukli ye kita garu tiga sengkene dan ini tahu hak kamu pun kemo kejang kemo he por orang rap kini bentar por kamu hasan senam mentua kamu enusa tuwi chnong ko yang si ini di sebelah saja nomongnya untuk ada fauna hai ku dia dan boleh compare dengan maniwan dan untuk ada semua kalau untuk ada kata mau ya hidup ko ada campung dengan mango kafe UM ku ipor ia ki kali passenger khamtam ni tourist taksi ia ki association yang ki tourist taksi to batai chwagi ia ki driver wa ubo di kenja dosben hapok kali khnang wa ki bru ki wachong hagatu kali yolat ki Bret Pathar upsel thoki itu ki bru ki wachong kali hoy Bret Pathar ki plastik ki ur de penem ka te Maham jor sen i arsen Maham jori wa yeginu nu bru ki wachem bu uno yegi kelong uno yegi plastik yegi zat ki upen clear ye gamarian ki upen clear yegi thau patke kam ka kupli kam ka yellow pang kam ka sentuk siar wa ki bi wan ki thau ki wa yusuk ta i kam sen ila da chami ki bru ki wa le maro tamchit wa
Bret pulmari ki plastik I ndau pensitomi ki katkam ki kendon ai yong ka beimere te seivin le kasing da tepat jor ya ke sarkar wobo ya ka recycle plant katega recycle plant wakarpat daga senyubo haki artli ki district kam ka West Jantia Hill District wa ka East Jantia Hill District katega recycle plant kawa wo penkelab yang cagijing MKam ya kicuki plastik ki wada da penemkam dewo bo ya ka recycle plant wa ki bru yong kathanyong I penman lo ko ki yo kam yo jam kham tam ki bru ki wa yo thau no I plastik yo ki pelang yo li dai biang ki segitu ki thau ki wa penman biang cagijing MKam ya ki plastik ki udah dapat MKam kadang teh ini kali yang kesen ida Maham jol I ia ki bru ki wacim kebu no chap kantan ya gitu ki pajba ki wal sai that sai nep chaki nu ki robo mwa untuk no ki jin pen MKam kam ki sap khenbo gitu ki wada dapat MKam uno cha kam ki hogis ki pampar gitu ki wada pen MKam uno pulmar ki tu sini hogi gitu ki bru ki chong kali hoy Bret Pathar ki plastik ki udah dapat MKam te Maham jor kesen I arsen Maham jore wa yagi nu bru ki chem bu uno yagi long uno yagi plastik yagi zhat ki upan clear iya kamariang ki upan clear yagi thau patke kam ka kupli kam ka yalong pang kam ka sentuk siar wa ki bi tuan ki thau ki wa yusuk ta I kam sing ila da chami ki bru ki wa le maro penchit wa Bret pulmari ki plastik I ndau penchitomi ki katkam ki kendon ai yong ka beimere ta seivin le kasing da tepat jor ya ke sarkar wobo ya ka recycle plant katega recycle plant wakarpat daga senyubo haki artli ki district kam ka West Jantia Hill District wa ka East Jantia Hill District katega recycle plant kawa wo penkelab yang cagijing MKam ya kicuki plastik ki wada da penemkam dewo bo ya ka recycle plant wa ki bru yong kathanyong I penman lo ko ki yo kam yo jam kham tam ki bru ki wa yo thau no I plastik yo ki pelang yo li dai biang ki segitu ki thau ki wa penman biang cagijing MKam ya ki plastik ki udah dapat MKam kadang teh ini kali yang kesen ida Maham jol I ia ki bru ki wacim kebu no chap kantan ya gitu ki pajba ki wal sai that sai nep chaki nu ki robo mwa untuk no ki jin pen MKam kam ki sap khenbo gitu ki wada dapat MKam uno cha kam ki hogis ki pampar gitu ki wada pen MKam uno pulmar ki tu sini ketu penman ko ka jing clear ko khro tam do kata nei bha ketu ga jeklia kamput ka kadang te I ne yang sen ida Maham jor I wa kami gitu ki brule la da chem I ki wa Bret Pathar I pensitom I wa I huru sodong hi wat ko wa mentu le man ko wi hi wa o yo su pai da ko engineer dan hakam tam dan man tak ni de amle skill ko wa association untuk yang ko wa mentu isam kemen I WM kam tu son kanang wa lemba yang tu ye u pasatho ipat pa tepat om tol edu wa mentu ikwa lang le woro wat kaniga ko ummat le hamtam ummat man ko wi na thau pat kai thau in kai hamtam ti I de am le kinong one pay kam tourist bi one collection ichnom bi thau da ne state le ne bare na am bi one but am le ki local tourist ku ti I itile the line one ge
dan dari lada gawak itu gawak man gua jekli tu penyo sang sup sang tenak de ulah le pekai ka tegar kam te banjur o sajisin kamu kenmo hepor mencuau dang rak kena i agi khasan sene mencua am wino ke cunong ku am ini hepo was Jabaiñ hills wa kini ke cunong mogia rumah ni wik cunong udah paunam haisian singi hajung itu wai ku jenir cunong dan dari itu compare i wa mencua ukat ni rumah go mencua ora dosuk banikat ni tempat aja ko ada dan ambil ke win ke cunong ora jali kita le campung kita le sini sekitar pernah ikut yang kan re itu compare i wa mencua kat ni dekat ni dalam sidur kita ke cunong tahu dalam pun kita cekli hewa ki pai pa mungkin nai dah kita jisnya yang ki hanya sekitar dekat on lagi por to am jisnya wi ho penkut penjir hambre yo kan ni bukan sedang go cekli dekat dengan ta ini yang bisa diarsen ikwa mental lang hamtam upai ba lebih mental lang bat mentol upai ba idang lese kamu kata jenis sedang ikwa mental dok upai ba andre dang lalu ti le jing tho ulai check with one di department le lagi dulu di company iwa woro iyo ba ke jing mi kita sekali kelak dari lembar ki idang di jing tho ulibo ki kedang ye luna ya itu kursi uroi kamtam tedam boher pesan benai ibu ring daerah dengan yang ada itu ni Fkjgp orang dari kamten nagling yang ke Fkjgp leskin blok dap den jing snau khe wo kerpat ki pat ba wo him gi ni ke jing ke khle wo thok gi ki thau wo kerpang kam heno thau no hoi no Pathar ki ka chowa lap ke lut bam ki kam jo kerpat le na ke yang ya ki pat ba ki wo wan ke kam ki wa lai bin ke tu kam ki terus ki wo wan chagi wan bam khana chagi wa kupli wa amsar kam te chagi pak kam gelum tiniang ku em motor che kam te kerpat ye ki tu ki pat ba ki wo wan bam khana sio bha ki wo him khe ye te le hoi no wi ka cho em bu pat ki ki thau ko ki thau pat ki wo pun kre kerpang le pun tai thau no che kam heno thau to no nam ba tu ki wo to pat le suki wo pelang wo thang adin wo dep ubam itu wi kam jo lada do wi ketika jing khoi jing suba ban ra we chibun ki jing pang le tu ban no je khle pot ki jing pot ki wa pot kam jo ye ki tu gum pot le da je khle go le tu mi ko chibun ki jing pang ya ki wi te wan ki bro ki wa lai ki wan ki wa em jan chnong le kam jo na tip wa la de do ye ki jing khoi to snya we go kerpang tam man go ki jing khoi ku jan rekat ba jing sekri yo blai kam te ka kerpat ye ki pai ba wo him khe ki untuk chene ki dukat haginong yalam snong lene haginong yalam sen khnro ne kinong kino ki rang ba o tu chene ki he ki tu usnyau thoi de hi kam he no I thau u beng de u bo khnang wo sup u pung khoi ye te adi nagaleng yo wo penme ye kini ki khuba khnang wa ki pat ba yong ka than yong woro hi gu yu snyau tho yu tip ki u bo ya ki te ki thau yu wa je clear nagaleng yo du te hi ki ten pat ye ki pat ba wo him khia gi ne ten